medal kerasakti mangkengken keratumpe apa mahawinan dewek ajine memelat pejalan oke tuh kene walau lamat di teko pinjam yang jeung abang kopi nah saya panang rodo iya ngate beli melipat jawab aman oh jenang misi cara pengkrimik banyak riki dan godang waktu sajo jenang yang pianak bebinyat Lapang prosito ngilang keken kesengsaraan ya para jana padem kejang. Hayang jani sing sideben. Sejabaning kene. Pelangan buka jani. Melerja kena belah bakal mewirasa lawan uko dan bibi durusang hati. Kewala. Jalan iring gelah kali tongu sani singgit malu bibi. Pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendak ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Ingatin ada bibi. Ingat. Jangan ibi mapalid drama. Woi, ajak tunangan. Yuk. Diki mumpung kantor semangat. Di yang pacang kepancorannya bos-bos ini. Babi. Kini paunukan ayune ayu tanpur sidun harga semitan anak apa mahawinan dewek ajine memelat pejalan ayune lamunan jani ada dane syarat buin lakar takonin aja marep kapining dewek ayune rasu mogogeswan pejalan ayune ayu anak lakar kijene yuk Kadi atur yang sane wae. Yang pacang kepancoran iki. Iki akeh pengangen yang sane dadi. Jantos jebos mantan. Nih. Tapi niki. Aji nombang sing dewek ayune. Lakar mau bersih-bersih kemu kedukane. Nang melangi ngaken. Kadi rasa konen nagi desang yang paskar di pati. Di supane galang tanah. Aji nomang sing ayu lakar temu kedukane. Ci. Yen yang malih bos sampun tengah nyalit mana di tiang jantan akeh narik goreng pancoran iki. Pamit nang Antos malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kape yang dewek ayune. Neunuk pasang ayune yu. Yen kena hang aji. Meh mekir lekat pianak ayune. Ayu serta ngempet tanpa sidon nuturang paunukan ayu marep kape yang tegak aji. Nyin sujatene aja ayu ngardi. Ajak ayu ngawi. Rare ya to manik kane kadon ayu. Nyen aja ayu ngai belengan ayu nyen. Manah di tiang napisan tak kenal aja. Boya sampun mewanti-wanti di tiang matu. Sampun aji nakena enek pasang di tiang dikike bodi. Ci, sane siosan tak kenal. Yuk. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paundukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguh ngepin ke guru rupakan yene. Dane ngerupi ke rare ya temanik dane kadut ayu. Ne dane ajarekan aji. Pangsing pianak ayune kesungguh ngepianak bebinyat yene. Aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu. Bena cepok tuh aji mah pengidian marap kapin ngayu. Si nyanang ayum kebangan marap kapin dewek ajine. Nyen sujaten aja ayu ngai beleng ayu nih nyen. Nyen. Yuk dene sapun iki. Ngapi mahawe nanti tiang pun madureng angat aja. Doneng di pradene di tiang uningang pejantan jagat aji pacang merok kiri-kiri. Jagat sane tohang ti tiang ji. Banyak-banyak aji sanetan pedosa. Pejantan itu pacang epasin padang. Doneng kadek punika. Sampun aji. Jadi yuk. Nyen ayu lakar nuturang paunukan pasang ayu nih. Dipetak janu lakar ngemasin. Bumi ini dini diwili cido lakar ngemasin. Yuk. Wah,
Yen kene mirip hayangsan keririan jelmo dan ajak ayu ngai belengan ayu. Mungkin keririan ini nyucuk langit keririan ini. Aji pinako guru rupakan ayu. Mulu aja akar mau perang belung marap kapin piana. Jelek aja ulian piana. Mulah mas aja ulian piana. Nyen dane ajri ayu. Nyen dane jejak ayu. Tutorong marap kapin ke aji nih. Ya dia sapun api jantung. Jutak didiang tanpa jamun dengan. Didiang tanpa jamun dengan. Yen kene atur ayu ne marap kapin aji. Keresepan aja nih. Ne mulo ayu ngalih jalaran. Dot memegat peramu ngajak dewek aja nih ketunyet Oh ya ini. wenten kadipun. Yen sing ketemu diangi peserta ngempet tan presiden nuturang kaundukan nih bener. Ningen atau didiang sane wawu disampok nadi undi. Sure hayu duan pianak aja nih sinunggil. Ijo menjang aja kapital senan aja sama pianak marap kapin ayu. Uli jernik aja. Meding-meding dewek ayu nih. Saka walau tekanan gitu. Dong kene pol sih. Iya. Hei, anak lihat boy. Iya namun tuh medasar wakil tuh ngerau. Ngasap wakil mau putus marap kabin ibu tan presiden nampir os anak tua. Jadi kena. Latar yang bisa nanti nyakitin didiang. Aji tentang ngak lender nanti diang kadipun ini. Bikin. Wakil tanangan orang ibu tanangan marap kabin tegak wakil nih. Pinaku mahu pateh agung dini tidak boleh cita. Jadi gini. Pangsing sangkan yang dewek yang ngabel tak ku mendini. Kuat. Mau kuat ibu cicil. Doning sampun pemutus kayu naji kadipun ibu. Kau jadi yang bikin naji yang pajang pamit. Kita. Pangsing sangkan yang dewek ini. Ngabul ledak ku mendini. Surit pertemuan ibu ini pertemuan tan sinang askar. Junta ke letak bani buku mini dulu gitu. Pangsing sangkan yang nyai ngabel. Bukuan. Bukuan. Ledangan iki pajang tunati dia. Mengawin tenangnya di diang bakal di. Dua-duaan pengangonin lakar ideh nyai. Lakar bekalang nyai. Mau kejang jemak pengangon ibu nih. Nekatnya kena lakar sampah tanukul di karang sikut. Bukuan. Bukuan. Kemudian ya kene lacur dewek tadi manusia. Uli lawas wakil ngardi dan madan melah. Ngentasang dari madan subuh karmu di kumini. Konden keruan melah tepuk ke dewek tadi manusia. Pianak dewek tepukin ke diaparan buka jani. Rasa ngangah ulu nangan wakil ya. Yo, majalannya na yuk melah-melah. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune. Ngwalasan sakit aja naji nih. Mawet gani aji mesemayu ngajak dewek ayu nih. Ngien jado jelemu bani marap kapin tegak aja nih. Berita kalau itu aja lakar ngelarang dari madan. Dharma weji. Dharma ning pengliakan. Pendisanan lo kedagang. Antos ting. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja naji.
makipaan kaja rame, makipaan telur rame, makejang ngajak pasangan. Iraga seng pengajak pasangan. Kalau pada barang gratis, mai apa. Nyane banget barang baru nih. Sangkal kau di kene-kene nasaru, amun apa aja sempat hati jak pesuliang. Doreng lantas, sekarang coba kena eonyang berduaan-duaan di jalan. Iraga budi berduaan-duaan tuh ngajak kurang ane kengken cari bekal. Pasal aja mau ke Margo, beli, yuk aja melalui card center ke bang ada. Sing belum pan beli. Media ratu, irago bo, budi irago melalui ngajak timpal kadene rago kengken ken kurang ane, budi sing melalui kecewa kena cuma. Nah biar ketu jangan kan ibu bajang, sagat yang ke Margo kadene rago bajang. Baka tumaan belantas amplung-amplung di jalan. Anak cara jani biar tua asal gaya. Angkal benak orang, don suno, don unis, don kacang, don kuku. Artinya tuh, ne tua laes, ne bajang sing kelaku. Yang penting kan kita bisa apa dana membawa diri. Ya beniraga bisa menyerpes diri. Yang penting servis memuaskan. Artinya nyak benak runoi ragang lemasen, dong yang melajahin. Iya di kengken apa? Ugasne ado benak runo melalui mulai. Kebenangnya raga kelerainan. Kalau Ren, gos, lo gos nang udiang main melalui iseng kete. Melalui iseng itu sedang luangnya masih lan tiang sengela busong menek lan kake tua. Pokok tu, aduh tiang bisa sing menek mok gitu ya. Naik orene ya carane menek kake tua. Bolandas gitu, iyan menek apa moren mok? Menek punya nyuh kake tua. Aduh, yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya. Menek apa bisa? Menek tubuh gitu. Aduh, iraga anu bejelek bebayu mana menek tubuh itu tubuh apa yo sing itu kena maka itu anu nak nyomo nak tegah-tegah keketu masih sing menek tubuh tiang bisa gitu menek punya nyonya tegah-tegah sing bisa gitu menek tubuh itu tubuh apa keketu tubuh mo aduh iraga kengken mendek bayu yo budi sing bang jelek asan. Begitu budi bang nyanan yo bang yo sedang menek ayo yo teko somah aru kengkenan deh budi sing bang bekadong yo tidur. Coba cak terpaksa bo anu nak keteko nak ketuara jajak bang bodohnya. Aduh, itu baca kewah asane kena ngerasang. Subuh lantas gitu, nesi nak angon kegonyakan. Ingat bertugasnya bajang Bruno ngajak somah. Yen pidanang kiraga metunangan, kadirasa noleh sing juari. Yen jani len, bajang Bruno tuh patuh. Yen neloh makita ngangore nemuani, neloh melalui si nemuani. Yen nemuani makita kan neloh. Nemuani melalui si nalo. Angkal buat laki perempuan sama hak. Neloh pangkain didorong, nemuani pangkain betean. Angkal ada kewah mau kenal. Belantas gitu ingat bo. Ugas somah lah melalui ke jumah raga gitu. Nak sing jumah sih yang melalui yo. Ke pancor-pancoran nih yo. Ambil ngapa soling. Iraga bo manyus lantas ditukar. Ugas manyus itu melalung. Yo sedang melalung, ya ning, mecelempung bawa ke tukade, mara toleh kambang bawa kembang rampe. Mbak lantas keto sedang asik, abay rago,
anak kengken aku teng apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing gitu kono. Sedang asik apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling. Dor pancorane. La 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 la. Keto bemunyen soling ya. Ah, mbak kato la 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 Makato, tinggal bemunyen soling keto raga bacat sepan bano. Awak melalung di tukade. Budi jemak kamen jo. Jemak celana jo kengken ko apa teh. Ben ancetang ben kenapa? Ben ancetang ben kenapa? Kengken ko carane itu. Ajak lantas belab-belabang ibu. Pura-pura biraga sing nawang ya ada di itu sana. Ada iraga cek makening jenasnya. Ambil lang magkapakap. Ya kaden iraga tanah sing ada ya di itu. Pemuputnya kenapa di itu sa iya. Mata cek makening biraga. Yang makening pangsing ya pang kena nasnya bulan naten na gitu. Ya kau kenyang bo. Beli bagus dong pirak angan. Beli bagus dong pirangan, Petrus nanti tiang reng beli ya suot mageneng keto memeh pungkat bepanak nadur pancuran memeh dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago yang ngalenga nyemak kamen nyemak celano nyangan ke jemak pakiane lo en boyo sing boy ingat ke nibo budi jemak lakati budi sing jemak ulian irago panana mati terus terpaksa berjemak jemak ting-tingang sing pelot ban pakato pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago kok ketuang ingat boyo kijap slep tawang ai rago nulongen pakato jak sahasa yan kengken juo tawa ai rago meme ai rago tau bajak sing sap pada riwayat itu kewalo mirip ruo pinedone sing nadi palasang pidan iraga liang jani nelahang sepot le dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masoma kayang jani sing maswang cek apa yang ngeranang kok kene toreng lantas yen sae hang bogo jani iraga nu alap jenang yen kemargo kadena sing iraga tuwa ne basoma kengken cari peka yen kemargo iraga kadena sing somah no kadena ngajak bapo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rorainan iraga ngeteng sak bemakae bo lemah petang nyemakae ya jak memelut gaen bilang semangan dulonen beli bangun beli ya deston beli sing lakiana beli tiang sing lapasang kalisien kok ketuang udelang kangin ang makipa ang kau udelang kau makipa ang kangin lemo yung rai bane tu yan kene kau no jak kalaliang serok nasne udiang tokat sangat ang ngerambang barang bangko begitu dini ada ya dia center nak nyerok jenong coba tu yang uang kenang lihat rumah ko kene saya salah tampi pasang nih. Len ya tua, len ya kiong. Kemudian ubah jelema makere bangko begitu. Jangan sudah tanam nasi hidup. Maklum. Hah?